Pak Aceh, sini Pak Aceh. Pak Aceh, ayo Pak Aceh. Bapak A sama C. Ada aja yang Pak Aceh yang punya penyingkiran. Sok naraik lah. Ibu-ibu penyingkiran, naraik. Sadaya keluarga penyingkiran, monggo. Ciburit surya rek pamit Rekaman hujan letih nyari ringkih bersama-sama ombak letih angin sirih sisi masih sir jayanti Bapak Aceh mangsa sarep narek datang rekaman di barengan tinggi laban sama-sama ombak letih pating Sadayan. sisi masih sir jayanti jayanti mengalahkan duaan mengget pageng rasa dada Pace jayanti mengalahkan duaan mengget pageng rasa dada. Ayo Pak Aceh, diawur-awur. Pak Aceh. Pak Aceh lagi ayo. Keluarga besar penyingkiran. Wan Ciburit surya rek pamit Rekaman hujan letih nyari ringkih Hujan bersama-sama. ombak letih Sama. pating sirih Sama-sama. bareng dong sisi sir jayanti mangsa sarep narek datang rekaman di barengan tinggi laban ombak letih pating bersama-sama sisi masih sir jayanti maksudnya ada gak? Jayanti mengalahkan duaan mengget pageng rasa dada Jayanti mengalahkan duaan mengget pageng rasa dada Pastinya ayo siapa ini ayo Wan Ciburit surya rek pamit rekaman Mana? hujan letih nyari ringkih Bersama-sama. Sama. Iji sama sir jayanti mangsa sarep narek datang rekaman di barengan tinggi laban bersama-sama ombak letih pating sirih Iji sama Pak Aceh kembali ayo sisi masih Yang punya penyingkiran. Jayanti mengalahkan duaan Jayanti mengalahkan duaan isi basi Jayanti Pak Aceh yang punya lagu ayo Goyang lagi Pak Aceh dan kawan-kawan yang punya penyingkiran. ini ada enggak? Enggak ada
lagi boleh silakan.